Moro dano ducu tye agago obedo caa apar ki lake pyera angwen abic. Anongo dwon ma tye ka wot dwon brother Kio ma tye ka gwoko mine nyo bako doge pien mak ma Honorable Okot John Amos omako ki City Boy. City Boy la wer mi lakuku ma wan ya agago diu wang'eyo ni wan ya chweri sub-region wang'eyo latin enoni. Latin enu kato bino lok kit ma dano lok tam ma mege. Na tam ma mege ni gia tam ma mege pitam pa luak pitam ma ngado mo. Ineno ma en neno ni tye i kom politician da po lo kom honorable gira kekan Amos kekan lo kom dan maduong. And there po lo kom weka yang maybe what and I'm not capable, which is okay. Kum dan maduong en po lo ye honorable Mahmoud en po lo ye gino mo. So kan ngatu katu lo ko meno tien lo ken ki mak ana tam brother ki un ko mi ru investigate gwa ko mak tien lo ma pat pe lo ken no pe raba mak do kan na wa dan ma charo ki lo ni ngo ko is it Pascal A money ko jwa money ni I don't remember her name very well enu ni mu yi ko chel pa musician ma duwa ta ni no mi no yi ko ti ba bor wa to ko do no da ko do dan yu eni be peki mawo tini en lok mama la tilo katu me o lok me lok nero me i honorable team honorable Amos i magala tino lo me me honorable Amos gon na tino ki vuj en pi lok mabe wa chien dano mi dano lengo ni tik ma kun bena tiju lo yu ul MP mi tiya gaw ni en ti lo yu no wen to honorable nyar mi ga kuiri ko ne chaw yelo no chiling ki bod ga menda ki cher ki yaw security road anen honorable akoy o at least yelle ki gira yelle i lokom guri ma tek ki jomi gira ki honorable Stanley chawa do you know take what yo ti ulti ka neno ni yo mier ki nen yo mi yo muso we ko be ki ro ma me no ba do lokom yo ma ko be furu chaka un ja ga no wo ju lokom yo ene be pia gir no moya ini to institution tell you on ragi kulo ki imagine ki miso works. What was the point? No ko ya ko pe ngom mo na mo be po kwer ki parliament kun. O ye mo be ti gino mo ke kan ma mir wi logo. Instead of you ragi no mir mo be tampering kwere kun. O kur kong ne na do. A win you won ma boto ke ma ki pato. Ma cher di lan ber no pe kate. Ko do fu pu chwe cha bi ka chel ba. Yo do pe kate. Dar be ti meni ni. Means the work second to erti kumguri. Gina ko meno ke cher ki min wuchi linge ken ye lo ko du yu chi ko yu du ngoi parme ti yu ngayu amola mi wuchi lo ka ti ka mali ti yu ngayu ki bodo ku ye ki ne ko dar ma duwa ta borderline muni la geno tim yengo muni te wer geno tim yengo mun ma tel members so parme ma mi lo ko borderline ki ne ko dar ko mi do ne ko dar di dar ko be di ka dar romo be gi dia fe dar rombe gan ki kirane chwa karma honorable Maurice Gala tigo ti MP no leader opposition ki mi go franka no ti parliament no dok be ko dia ka dan no bir gan bodan ti win era chuli be en daria gani NRM party na NRM party na chawa duju podun NRM timu ngo unjo agago odiat mo ke kenti ya ga okay do you have in hospital. Lu actually ni le wo mai ko ni le wo wa ti mo po MPs billion pi ara ngwana bit ko mo po ke MPs le wo ni eno de pro you for adi the main hospital ga hospital join ro ti ka negotiating nyo ka lobbying ni wa ki non kon chilling ki kel ga again go do Ministry of Health rom lobbying rom do yo fi no do ne mier ko won ne ki lobbying ki non adi ya ga ko chini line me politics be mier ki gom line me politics be mier ki gom Jack from SE1 mamalo. At the day, we pick up you are just there purely for your own stomach. Well, look, Parliament, baby, logo. Well, you know, I can bot down bed. Baby, team and the mirror, the big Parliament. Piano could no chilling me no. Coarabin, ya. Auntie Mary, you cabino. Ngay da do a tire, a kind teen, I'm the weird kid, come on, me, a bait, come pay that, pay lock.
this is now the time we're telling people the truth. Enough is enough. Honorable Amos God, Jack Wanyo, city boy, key boot, and the Katian lock, Mokana, you marry, city boy, my part, look, I want to you a win. Mummy, or many time away, my time, any. She are waiting, losing Queen a boro, look in on the can. Queen a boro, you losing. Remember, you quine, remember, a candidate, remember, no. National Unity Platform will be a market with the Kuno. I wait to do it. Mark down the mapping or down low. Intimidation. O cha magwa ko men no yaga ko. O cha intimidation magwa ko man yaga. Me ga wo ma ya winyo ko. Ka je makan fur kar ni mi ya ne be pin nguni ngati ko e pin kon ko e lo kon kwere ko e wacha kon pin ngwa. A be ki down man do wachi bi jwara bi goya. Angal pero jwata ya. Arti mereka bi o jwara ku chu bi neno. I'm ready for everything. Kachara Noop, is it the first political party? Imanda Hayang, actually opposition political party, and I don't know. People are so scared like that. They come Noop. And then you know, part of Namachiel, Mama Hayang, no, Ugana to Uginego Bergiano. He was even the leader of opposition in the parliament, cool do. Gingo be opposition, no, Frank, I could do you do. That would do a tag be opposition. Okay, go do you be see opposition? Go to all the DP go. Ka kiri kan gini me win kiri nyuru wati agas nyuru wa gurnet ki daro ligi ligi kuja wayo ci ko yuera kiri yola gi kunu kin daro ni a win nyuru mi arkelo gira do o me win ki mi arkelo bo wa ni ya ga nen gine no biti kom gi kwere. Our weapon is the camera. Our weapon is the camera. Won jo me ga titi ko be ni o ti o ki camera me exposing Johnny ani. Jo fun men che ki pengi ngo men ma sensor I mean ko be dar di ma ki jo gi ma pegro o wa. Di ma ti. Because of those type of miu me be ka yelo dar human rights torturing dar la bontien lo. We ki jo da di ma pero che lo ma wa because of mean torturing down go on down jim ma mi ki tim ko human rights ini tam ni indi mi arbe parlement ngado ka no po ka do lo e mi do dar le ngoni tik bol yene ku wa be reru do you which when wa be reru do you an lo ki twi an be mi win ki